mbabwira ikintu Imana yambwiye ngo mbabwire mwese. Naza mbabwira ukuntu Imana yatanze Yesu ngo apfe. Apana ngo apfe ngo azi kuzuka ngo banza utekereje ikintu ngo apfe. Kuko Imana yatanze Yesu ngo aza dupfire. Ni ikintu nayishuriwe ndavuga ngo Imana yatanze Yesu ngo aza dupfire. Myandi magambo nitwe twarabo gupfa kandi twerumva ntitwari kuzuka ngo dupfe tuzuke. Oya. Twarabo gupfa neza ngo dupfe birangiye. Twari tuzi ibicumuro byacu. Ariko ngo Yesu Imana iravuga ngo reka mbahe reka ninde muntu woje gupfa kubwabare abantu. Erega hari n'umuntu wateye komantera avuga ngo sinzi ko n'umumarayika bari kuza akadupfira bigakunda. Imana iri kumwe nawe. Imana iri kumwe natwe. Mureke kumva inyigisho zibatera ubwoba zibakanga ziba muze mutegera inyigisho zibabwira ngo Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Ahubwo uzi ikintu ugomba Nyirimbabazi nyirubuntu bwinshi mbegu kunagira neza mbuza mazina namwita mutanga bugingo we nyirubutungane Nyirimbabazi nyirubuntu bwinshi mbegu kunagira neza mbuza mazina namwita. Indirimbo indimo muri iyi minsi Freddy yambuda. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza. Ndagukumbuye wawe Chris. Kurumva icyo kintu mbega ukunda Imana igira neza. Mugore wanje Nyasafari mbega indirimbo kurumva indirimbo ukunda nziza. Ijwi ryiza. Ushizemo gupendekeza. Ariko man iyo ndirimbo muza muyumva ariko indirimbo ifite amavuta mugende muyumve. Niya James na Daniela ndagamura mwarayumvishije ariko indirimbo iteye ubwoba kabisa. Akantu nakunze kavuga ngo ese kavuga gutewe karakanzu kavuga ngo nta shi ndakibagiwe biransaba kuyiririmba yose. Kuriya ndi umuntu utazufata indirimbo vuba cyangwa utazufata indirimbo nyine ngo nzimenye. Mba nyizi kujya ariko umbwiye ngo ndirimbira hano sinohavuga pi keretse cyakoze indirimbo nanditse cyangwa nahimbye. Ariko kuvuga ngo uririmba indirimbo ya Frank cyangwa yambonye cyangwa yande sinshobora nzamenyivuga ariko sinshobora nayishuranga ariko kuyivuga mu magambo iyo mbano narayibuze kabisa. Mwana ngo umuntu wavuga ngo ni muririmbire ni Nasiri. None ni Nasiri kiriya Giswahili sinokimenya kandi ndayikundiye ndeba ariko kumwira ngo yiriri kandi irimo hariya muri TV cyangwa abantu bayiririmba nanje no iririmba twajana ariko nje nyine wapi. Bantu banje umararungu meze gute mushiki wanje ako ngumbuye abantu bo mu Rwanda bacu. Abantu bo mu Rwanda ndabakumbuye kandi vuba cyane tuzotaramana tu ku mutima wawe vuga. Zungweto yo naje ndabakumbuye ndabakumbuye biheka utaramiye Kigali ryari wadukumbuye buko ngayo. Naje ndabakumbuye ariko vuba cyane
bacana ndabataramira tu dukora dusirimbe twatse umuriro basiririmba icyambu reka gaho reka yirimbe kandi murahita museka nimuziki ariko icyambu ndayizi icyambu kwanza ni iyihe si iyi ngiyi itangira ngo noneho tuvuga iki kwari mu ruhande rwacu yatatanyije ababisha bose abanyuza mu nzira zirindwi noneho tuvuga iki kwari mu ruhande rwacu yatatanyije ababisha bose abanyuza mu nzira zirindwi Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho Yesu ni inkoni yanjye ngende n'icyambu gikomeye pamba n'icyambu gikomeye nambu icyambu ya mbere y'icyambu maze nanjye Deni yambuwa abaririmbyi batangiye kuza hano ko ndaririmbira abantu banje indirimbo nagiye mpimba wo kumva mbaye mbaririmbira icyambu wagira ngo ni yaje we mureke mbonye atamfunga apirate indirimbo z'abandi nyande ko mudayamundegera indirimbo z'abandi ngo nzi pirate yewe ngo nasare hano gatwe turi mu kajoro gatangiye kuba kandi ndasa nkaho ndameze neza mu ijwi ariko buriya uzuririmba n'igihe wumva utameze neza ijwi wiririmbire hari ijambo natekereje kanzeri baganiriza ubwo mvuze ijambo bagiye kugenda reka kugenda hari ijambo natekereje mfite akantu ko kunywa hano hamugana cyangwa reka nywa amazi hari akantu natekereje hari ijambo natekereje ukunda Imana yagukunze nayipostinze kuri status uyu nijoro ukunda Imana yadukunze ukunda Imana yadukunze wewe kandi icyo kintu kandi icyo kintu abantu ntibazagitekerezaho ukunda Imana yadukunze nabitekereje nje mwumve ukuntu nabigereranyije mumbabarire mwumve Imana yafashe Yesu ikunda umwana wayo iravuga ngo aho kugira ngo bari abantu aho kugira ngo njewe nzungu wewe kanaka wewe ninde wundi wewe Elise wewe Zikama Trezor wewe dore abantu bose bari bagenda baza no kunda bari wewe Fideli wewe nde aho kugira ngo Imana ireke wewe Trezor Zikama no muririmbi ukomeye cyane yarimbize n'ibivuga ngo Imana iri kumwe natwe iyo nkingi twegamiye ibahazi buri munsi nairanda Emaniwe sinshaka kunezerwa
tugume uko turi, gusa nako si kubi, ariko reka mbabwire kuri icyo kintu. Kandi ni kuri iyo topic nyine Emmanuel, murebe ukuntu Imana yatanze Yesu ikamuheba, ikavuga ngo kuri abantu bazi ngo yatanze Yesu ngo apfe ngo azuke, ngo apfe no ari ibyo zoba ari imikino, zoba ari ibintu by'imikino Imana yazi ikina, ariko yatanze Yesu ngo apfe. Niyo mpamvu bazavuga ngo dupfire, kuko twebwe ntitwari gupfa ngo tuzuke. Bishatse kuvuga ngo Yesu yaje mu cyimbo cyacu, yaje mu cyimbo cyo gupfa kwacu, arafa. Imana yari yishe Yesu, yari ivuze ngo Yesu apfe wowe ubeho. Cyo ndagoma yamucumba ntababonye. Imana yatanze Yesu ngo apfe, Yesu ngo apfe. Apana bya bindi muzamutekereza, kandi ndabizi niko ntabwo muzamutekereza, nanjye niko nagaze ntekereza Yesu yaraje arapfa arazuka. Banze muvuge ngo yaraje gupfa, yari yaje ngo dupfire mu cyimbo cyawe cyo gupfa. Yesu yaje ngo apfe, just apfe nyine birangire amare. Ariko amare Yesu are Imana iravuga ngo kubera ukuntu nkunda Nzungu, twakiriye Musama Moise Lople dore bagare waje guco kintu bari kucyumva, bari kucyumva bisubiramo nshuti. Umugore waje murumva kunda azashigikira, ariko uzoshigikira mama nawe wanze wumve nawe utegere ko ndavuga ukuntu Yesu, Imana yatanze Yesu, yatanze umwana wayo ngo avaze apfe. Moyize nimbura ahangaha cyangwa nimba n'abandi bari hano, mwumve icyo kintu. Yesu arapfa kugira ngo ubeho. Mureke gutekereza ibyo kuvuga ngo Yesu ngo yaje kudupfira ngo arazuka. Icyo cyo kuzuka muhanze mukireke, kandi imbaraga zose mu byo tubona n'umuzuko wa Yesu nawo niyo ari imbaraga ufite ku ruhare rwaho, naho tuzovugaho. Ariko njewe natinze cyane ukuntu Yesu yaje gupfa abure nyine apfe, bavuga ngo Yesu yapfuye noneho ga. ariko uruw'agaciro mu buzima, mu kintu cyose kibaho, uruw'agaciro mu buryo buteye ubwoba, mu buryo Imana yo gukunda wowe kurusha Yesu. Icyo kintu ntabwo mucyumva, ntabwo mucyumva, kandi nacyo ndakivuze. Dore ngo yaravuze ngo ese nkiyo Yesu aza kwanga byari kugenda gute? Byari kwanga gute? Kandi ntibari kwanga, yari kwanga se biri umugambi w'Imana. Imana yaramutanze. Imana muri byavuze ngo ni Imana yamutanze mu maboko y'abagome, baramwica bamwica. Imana mucumve neza Moise we. Imana iravuga ngo tanze Yesu apfe. Mureke kuzumva, muzumve kuko mpaye nzuba, kandi muzumva biratuma hari ikintu cyinjira mu buzima bwanyu. Muri byavuze ngo kubimenya nibwo buzima, fitama orada no kubimenya gusa ngo no buzima. Kubimenya ubanze ubimenye kwanza. Kumva Yesu aremera arapfa, Imana itanga Yesu, iravuga ngo ndagutanze ugenda upfe. Ariko Christophe ndamubonye hano, ariko Christophe Moise umukore hari ahantu iwe ndapfa. Mbese Imana yakunze wewe
kurusha agaciro iha Yesu, irakareka, yaretse agaciro iha Yesu. Uraba ngo we genda upfe genda upfe ku bw'abariya abantu, genda upfe ku bw'uriya muntu, wumva agaciro ufite imbere y'Imana. Ese icyo twakigiraho iki? Icyo kintu twakigiraho iki? Kuba Imana yaragukunze itanga umwana wayo w'ikinege. Aho dore ngaho umugore wanjye aranyunganiye, mu by'ukuri ninde muntu wakwemera gutanga umwana we noneho w'imvura? Urebe njyewe mfite Logan wanje, Imana yambaye Logan, kama mfata Logan kama mwica nyine, nkaba mutanga ngo agenda apfire bande? Abagome, abantu batari beza, batayikorera, batubaha, batanyubaha, abantu nzi baza bantuka, baza bampemukira, ngo genda bapfire mwana wanje, Logan genda upfe. Ariko mureke dukomere Yesu amashi nawe kuko yemeye kuza. Ariko Imana muri byaravuze ngo Data warakoze kuduha Yesu. Na Yesu, na Imana nayo yatanze Yesu, nayo tuyikomera amashi. Mu by'ukuri icyo kintu nagishuriwe cyane, nagishuriwe cyane, numva giteye ubwoba. Abantu bagende bongere bavuge ngo Mana, ndashima Imana, yikubite ugatuza avuge ngo ndi uw'agaciro mu maboko y'Imana, mu biganza by'Imana, ndi uw'agaciro. Fred, ndagusoje nawe wawe, ndagukumbuye cyane. Uvuge ngo ndi uw'agaciro. Numenya agaciro ufite sasa, none ningeze, numenya agaciro ufite, hari ikintu uhindura mu buzima bwawe. Hari uburyo uza witwara wowe uzi ngo ni kuri, ariko niwimenya kuri uwo muntu Imana yaha agaciro ikemera gutanga Yesu ngo apfe burundu, afite Yesu yaje gupfa. Numenya ngo Yesu yaje gupfira, ako gaciro kakamenya, banza wishyurirwa ukanda ubusa. Nukamenya biraba ibindi. Banza ukamenye gusa, banza umenye ngo Yesu yarampfiriye gusa. Nuko Imana ibahe umugisha bene data. Nzakomeza irindi somo, ariko isomo tuzoyagura ko ndaba hari ibindi bintu ndi kubategurira, irindi jambo ngiye kubategurira rivuga, nasomye y'uriya mugore, byabari abagore babiri, umwe yashatse kuriganya undi mugore wundi ku mwana wiwe. Nzobabwira ibintu kabingahe nize muri abo bantu, muri bari abagore. Imana ibahe umugisha. Kandi abana bantu aribo bakiza, ariko kambaririmbira bukeya karimba kavuga ngo Emmanuel, 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 Emmanuel muzisho sana. Imana iri kumwe nawe, kuko gusa wataramanye nanje uyu mwanya, ndagusenga Imana isubize icyifuzo cyawe kandi ubyizere. Kindi ndashima Imana ko yampaye gusanga urugo rwanje. Murabizi abantu benshi nabaga muri Afurika,
mu Rwanda Imana impuza n'umudamu waje hano ndazi ntibyari byoroshye, ariko mbivuga iki, hari abantu bamaze nk'imyaka umugore n'umugabo b'abantu hatandukanye, amaviza agatinda ibiki, ugasanga satani yaragiye arabyivangamo. abo bantu nabo Imana ibagire neza. Ugomba gutinya, uzi ikintu ugomba gutinya wewe ukavuga ngo ahubwo umuntu azaza batinyisha kintu, nihagira abapasiteri babakanga bazaza gukange bakubwire ngo wewe ugomba gutinya ukamenya ikintu Imana yagukoreye ku musaraba. Yes, icyo ngicyo nugitinya nzobyumva, ariko ureke gutinya ibindi bintu. Imana iri kumwe natwe, niyo nkingi negamiye, imba hafi buri munsi na nyirankunda. Ayi Trezor Imana imumugisha, Trezor Imana imumugisha. Hari ikintu Imana yanganirije kuri we, nzokimubwira neza, ndaza kumubwira neza ku ruhande pana hano. So ngize mu baganiriza bene data, ariko nizere ko meze neza muherereye mwese, abari mu Rwanda. Hari igiterane cy'abanaziri kizobera muri Foursquare, simbaye nibuka neza tariki, ndaza kuyibarebera. Abantu mugende muzarebe, ndaza kuyipostinga kuri story yanje. Abantu bazagende bitabiriye igiterane cy'abanaziri. Iribagiza my sister ngo twe ntacyo Imana yagutumyeho, ikintu Imana yatumyeho kuri mwese maze ukivuga. Ikibazo hari abantu baye bazanye mu bunyine bigatuma Yesu niwe neza, niwe neza wari ukwiriye kugira ngo aze kugira ngo neza ubabarigwe. Nta wundi muntu wari ukwiriye kuza gupfa. Yesu yadapfa nta wundi wari gupfa, nta wundi. Kuvuga ngo Yesu, Imana yatanze Yesu kugira ngo apfe wewe ubeho. Iyo ni message nabazaniye. Message nabazaniye ivuga gute sasa? Iravuga ngo ufite agaciro kurusha uko Imana yatekerezaga Yesu. Yesu umva yaravuze ngo gugumana n'Imana niko ijambo ry'Imana rivuga. Ngo ntago ari ikintu cyo kugundirwa, ngo aremera avuga ati kugundirwaga ni ikintu nyine ubuhoramo ukagihora. Marabazi noneho reka ndekubwizaga yahoranaga n'Imana ijuru ryoshe gutya, reka ngende mfe ndakundi. Yesu aravuga ngo agiye gupfa, arapfa, aravuga ngo birarangiye mbuze ijuru, nyine ndapfuye. Kuba abangani bagume babahuje wendeka nico gisobanuro cyo gupfira abantu. Bishatse kuvuga ngo hari abantu bagomba gupfa, ubundi wewe abandi bakabaho. Gupfa kuba nico cyari kigiye kuba. Amaresa arapfa kugaho, biteye ubwo. Mureke mbareke, ariko mugende mumenye ko mufite agaciro gakomeye cyane, agakomeye kaza gatuma agaciro katumye Imana itanga umwana wayo. Ibyo bintu mubishurirwa, itanga umwana wayo ngo apfe. Nibyo ndabindi. Imana iba umugisha. Arandi kubona abagiye baza muzukuri, kandi igihe cyaturenganye. Imana iba umugisha, ndabakunda cyane mwese. Etienne bagiye baza. Etienne ni umuntu mwiza cyane, umwana mwiza cyane. Azakora amafishi ariya mafishi muzamubona yose y'ibiterane, Foursquare dutatu, Foursquare amateraniro, amateraniro
uwo ngo Etienne Sebahinda niwe utwara amafishe yo gukorera ama save the date, yo gukorera ibintu byose, azi no ibintu byinshi yabikora. Umwandikire, Imana imumugisha kabisa, n'umwana mwiza, azahimba indirimbo nziza, zaririmba neza, muramuzi. Imana ibamugisha. Reka mbareke mugumenye gatandi kunyamamariza, yasimbaye kwamamariza bivuze just nko kubivuga. Ndayishimiye ngo nzunguka ariwe Missouri papa, ko ntasorte mfite Missouri k'icyumweru, ahubwo ndabandi muri Zion Temple Dallas, abari hafi muzaze tubane. Hazaba hari Diane wenda ntihatuwe n'ubundi, hazaba hari Mandela, hazaba hari Dream Sigaro n'abandi benshi. Imana izo abantu bari hafi muzaze, kandi tuzonabashakira uburyo muzakurikirana. Kwinjira n'amadolari $30 gusa, muzaze muri benshi. Hari abantu nabonye bagumye kuvuga ngo Foursquare ni kuwa kabiri kuri 2 no kuri 3 z'ukwa 12, Foursquare Kimironko, giterane cy'abanaziri tariki 2 na kuri 3. Umugore wanje yarantu nawe nyanditse ngo tariki 24. Ko amenye icya Frank, ahubwo nibaga yabuze icya Frank, yibaga icy'abanaziri, amenye icya Frank. Umugore wanje nawe akunda Frank cyane, ngo n'umurinzi uzumufasha cyane. Frank nawe afite konseri y'umuriro, so baturiyo naho aho ngaho ni tariki 24 z'ukwezi kwa 12. Azaba ari konseri iteye ubwoba y'umuriro pe, sino ibyo murabizi. Frank ndi umuzi se, umuriro niho tuzaba batuye kwakiriza umuriro. Abantu batuye Phoenix, Arizona, muzazi, n'abatuye hari hafi yaho sinzade handi baza bahita. Yewe ko ndumva naniwe, reka mbareke kabisa, tuzosubira. Ndabakunda mwese. Imana ibamugisha abantu baje hano batinze. Imana ikomeze kubagura, Imana irebe bya bindi. Hari ibintu, hari abantu bagira ikibazo cy'ikintu, kandi naragitekereje. Hari abantu bagira ikibazo kikama kibakomerera mu mutima, bakaza bumva umutima tuwe neza, akaza yicara atishimye. Umuntu akaza yicara adafite amahoro, akaza yicara atanezerewe. Uwo muntu Imana imugirire neza, kubwo yaje gutaramana natwe, kuko gusa yafunguye hano gusa iyi Instagram, akavuga ngo sabiye imbaraga z'Imana ngo zigende zibashikire, babone ubutabazi buvuye mu ijuru. Imana ibakorera ubutabazi. Nimba ari umuntu uri hano, nimba ari umuntu ufite mwene wabo, nimba ari umuntu ufite, niyizere kubw'iryo jambo. Ntabwo buzari byoroshye. Abantu bari hano, umuntu wese ufite mukuru we, mwene wabo, cyangwa ari wowe cyangwa undi uzi, umushire mu cyifuzo muri uyu mwanya. Twe dutaramiye hano ubu nyine, kandi uyu mwaka urangira ari ikintu kibaye. Ndetse uyu munsi gusa tuvuze, nimba ari ejo, nimba ari uyu munsi, Imana ikora igitangaza. Imana ikora igitangaza. Abantu bari bafite abantu bataraza basi, abantu mugume mwizere, ko ndabona hari abakomeje kwizera.
Ange Imana iguha umugisha, n'abandi benshi Imana ibahe kubahuza n'ingo zabo. Wewe aho uri sinkuzi, arabonzi benshi bari mu Rwanda, Imana ibacira inzira basanga ingo zabo. Ni ukuri ntizoroshe kubaho umuntu atari kumwe n'uwo yashatse, cyangwa urugo rwiwe, cyangwa yarabyaye atari kumwe n'umuryango, atari kumwe n'abana. Imana ibahuze, ndabyatuye ku bw'aya materaniro twakoze. Imana ibagirire neza. Imana ifite impamvu. Kuri kw'Imana sinari nzi ko nza gukora iyi live. Ni ukuri ndicaye gutya gusa, namanje kuri telefone agatoki nkazamo nako karaje kuri live. Si ibintu natekereje, si ibintu napanze. Ndetse n'ubu nyine hari ahantu ndi nko mu minota mbere yuko nkora live, mu minota 5 ndi kumwe n'umugore, twari turi kumwe ahantu, sinigeze namubwira ngo ngiye live, ndicaye gusa namanumva ngomba kuja live. Icyo kintu rero ntawamenya impamvu iduhuje namwe. Izerere mwene wanyu, izerere nde, tumushire mu biganza by'Imana. Imana imuhuze n'urugo rwiwe. Imana ibamugisha bwo kubyizera. Ikindi cyifuzo ko turasengera ibyifuzo kandi mu kwizera. Jenga kuriyangira ukwizera kunduta, nzambona kunduta, ngira ukwizera guteye ubwoba. Tumaze gusengera ibyifuzo by'abantu bashaka gusanga ababo, cyangwa se abantu muzi mwese nyine nawe mwabasengeye. Icyo cyifuzo twagisengeye kugira ngo Imana atange amaviza. Ariko ikindi, hari ukuntu abantu baza babana, bamara kubana bakamara imyaka myinshi batabyara. Icyo kintu nkunda kubwira umugore wanjye tukagisengera. Buri uko dusenza kenshi tuzatugisengera. Sinavuga ngo ni kenshi, ahubwo ndagira ngo ni buri uko dusenza. Hari abantu badafite abana, nza ndeba nk'iyo ninjiye mfite umunaniro, umugore wanjye nawe mvuye nko mu kazi, umugore wanjye nawe yinaniriwe, adashoboye kuza ngo nkinireho ga nawe ansetse, nawe yinaniriwe, twese umwe akicara mu ntebe undi akicara akazamera gutya. Noneho kareba umunaniro mfite, maze akana kanje kakama kaza, kama numva umunaniro wose, kandi izo ntago ari ibintu zo kubesha. Umwana azamaza nkama numva umunaniro wose urashize, kama muterura, nkumva imbaraga zo kumuterura, kandi numvaga nta mbaraga nari mfite zo kumuterura. Kama numva imbaraga zo kumuterura ziraje, nkamusomagura nkagira gute. Rero umwana afite ikindi kintu gikomeye mu muryango. Nako umwana ni we muryango. Muzi ukuri, umwana ni ikindi kintu. Mureke dusengera abana ku miryango idafite abana. Abantu babazi cyangwa se nimba uri muno, ariko ndaje kukubwira ngo ugiye guca nta joro ridaca. Byose ntimubizi. None uko nyine ijoro ribaye turaguma gutya mpaka muhumure, nta joro ridaca. Imana ikumve, Imana igende yinjire mu nda y'ingumba. Imana ngo nireba mu nda y'ingumba ngikabona ishanga rikomeye cyane, ngo nta na kimwe kinanira cyovahe. Wakibazo we uriki, wewe witiki imbere ya Zerubabeli, wa musozi, yewe wa musozi muremure we, ubona wakora iki imbere ya Zerubabeli? Ruzahinduka kuba ikibaya imbere ya Zerubabeli. Imana ihindura icyo kintu. Imana ikure ubugumba buri mu nda yawe, ubugumba buve mu nzira, maze abana baze, ishanga rikomeye rize, ishanga rikomeye, abana baboneke. Yewe wa musozi muremure witiki imbere ya Zerubabeli, ubugumba buri mu nda yawe bwiriki gute? Imana ibona ishanga
kirabona ishanga rikomeye muri ubwo bugomba bwa humura tegereza. Ariko turavuze ngo Imana isohoza icyo yavuze, izana abana ikura ubugumba mu nda abantu bafite icyo kibazo. Turabasengeye mu izina rya Yesu, kandi Imana irakora ikintu. Nongeye kubibona, Imana irakora ikintu. Imana ibumva ko ndabona ahantu benshi bagiye baza bandi, ariko igitaramo kirarangiye. Turashari kuri ya minota gusa ya yindi yo kwiyongeza, ariko igitaramo cyarangiye kare. Abandi bawo umugisha Freddy Tabazi, umucuranzi ukomeye cyane wo muri True Promises na Restoration Church Kimisagara. Imana umugisha iribagiza koko mushiki wanje utuye muri Canada. Imana umugisha Anje waruhora imbere. Imana umugisha David Nikiza. Imana umugisha umuririmbyi mwiza cyane, atuye nimbari Stila State Sejya Nturaza. Nawe ari mu Rwanda, ariko nawe Imana imugire neza aze vuba kabisa. Icyo cyifuzo nacyo twagisengeye, ariko naringize ngo kera yaraje. Imana umugisha kabisa nawe ko twabanye. Mami Umutoni, Imana umugisha. Gentil Ishimwe, Imana umugisha. Ubwo umuntu mbaye mvuga gutyo mvuge ngo amen. Jovia niyo nkuru, Imana umugisha. Igira neza Gracia, Imana umugisha. Musirimu Inosa, Imana umugisha. Arno umugisha, Imana umugisha. Wewe uri na wewe umugisha urafite kabisa. Franco Shema, Imana umugisha. Uyu ni umunyamakuru mwiza, azamamaza ibintu byacu, azamaza incurango zacu, ibintu byinshi, no mu promoteri kabisa wacu. Imana umugisha. Afite channel yitwa Franco, ndagira ngo simbaye nibuka. Nimba atari Shema ni Franco, ariko ni Franco. Nimba yandika hano abantu bagende bakore subscribe. Agira ibitaramo byose abari tayari kabisa. Muragize Fred, Imana umugisha. Claude Official, Imana umugisha. Gilbert, Imana umugisha. Mutawara Museveni. Museveni ariko Imana ngiwe nyine. Wewe ndakubonye gutya numva love pray. Mara la peace. Peace. Murizi mwiza cyane, Imana umugisha. Ako peace uzanyigisha kuririmba wa. Imana umugisha. Kayiranga Olivier, Imana umugisha. Mukiretse, Imana umugisha. Ndayambaje Jimmy. Abane mbashiye kubona hano, ariko ndaga ngo hari nabandi. Dore channel yiwe ni Franco Film TV. Buri wese agenda kore subscribe. Buri wese agenda koreho, kandi none natanga abantu batazakora subscribe yewe. Nako naratanga. Umuntu azamanga gukora subscribe. Nta kintu na kimwe cyawe kiza kivaho. Hari nk'indirimbo nasohoye ejo bundi ivuga ngo nako hashitse igihe. Indirimbo nasohoye ivuga ngo ab'imitima nimutuze, ab'imitima ibabaye nimukomere, abari bananiwe nimuhumure bugiye guca. Indirimbo umunsi nyisohora Museveni yamangwanya. Museveni sari kumunsi nyisohora Museveni arukundo yangu yanyije kantu kamwe. Ariko iyo ndirimbo nayo maziga nyisohoye ejo bundi nagiye kubona mbona yagize views miliyoni w'abantu. Yewe cyo kintu uvuze ngo video nagiye nsohora indirimbo igiye miliyoni. Yewe namashimwe akomeye, byarambenze. Je sinzi ntekereza miliyoni y'abantu. Nzantekereza bonyine ibihumbi 10 cyangwa 20 views.
by'indirimbo ugafata stade ugashyiramo abantu ukabaheza indirimbo ngo bamurebe bakemera bakayireba. Ni igitangaza gikomeye cyane. Imana ikamifata abindirimbo gutya nasohoye indirimbo ikamiha views akumuzi miliyoni miliyoni ukamugenda miliyoni y'abantu apana y'amafaranga miliyoni y'abantu. Amareka icyo nazavuga niki uwo muntu akamareka gukora subscribe ureba akamara gukora miliyoni akazareba ntakandeho areka icyo kintu ni gitangaza. Perezida Gatore nguyu ni umukozi w'Imana ukomeye cyane azanshigikira muri izo video zose. Hari video nakoze iyo ngiyo Mutawari Chogeri yangwanyije Museveni yangwanyije ataje sinzi akantu andu yamaja amare perezida yamaza Gatore uyu nguyu munsi mwanzo mukorera ikiganiro wenyine muvugeho ukuntu nageze muhamagara yakwitaba kazangira ngo twabaga turi kumwe n'umungu bita Freddy sinzi nimba ari hano. Freddy yagiye na ba Breze n'abandi bayumbe benshi cyane maze duhamagara Gatore twumva aritabye. Ayo kwaba duhamagara ngo Gatore aritabye. Ubu Gatore yakoreye Imana ku rwego hejuru. Niwe muntu kabisa nageze mubonera nkumva noba Gatore nzoba Gatore. Imana umumugisha. Umugore wanje doragarutse kandi uko yagiye mvuga ngo reka ngende none kuva cyageze sindagenda mbareke akwari indirimbo Peace Voice yasohoye ariko mwarayibonye nayo mugende mwandike iyo ndirimbo ya Peace Voice ivuga ngo twarabariwe murayibona iri kuri channel yanje ya Nzungu TV. Imana ibahe umugisha.